Veliki pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal Slatki kutak i slanutak, dobrodošli u novi video recept. Danas sam odlučila da vam pokažem kako ja pravim jednu drugu verziju čupavaca. Naime, radit ćemo danas kolač koji se zove kokos rolnice. Ja se nadam da svi mi u domaćinstvu imamo sastojke koji su potrebni za ovaj kolač jer je jako malo i nisu neke skupocjene namirnice. Ovaj kolač prvenstveno volim malo više od čupavaca zato što je sočniji i ljepše mi izgleda nego čupavci. Prvo ćemo prijeći na sastojke za biskvit, ali prije nego što prijeđemo na sastojke za biskvit, molim vas uključite svoju rernu na 170 stepeni jer kada budete pripremali ovaj dezert, biskvit ćete jako brzo pripremiti tako da će vam biti potrebna vruća rerna, tako da je prije pripreme odmah uključite. Za biskvit bit će nam potrebno 3 cijela jaja, 2 kašike kristal šećera, 3 kašike običnog glatkog brašna. U receptu mi je pisalo 1 kašičica ruma, pošto ja ne želim rum zbog dječice i prvenstveno ja ne volim pretjerano alkohol u kolačima. Ja sam iscijedila sok pola naranđe. Također u receptu mi stoji da prvo umutim bjelanjke pa žumanjke, ali ja neću ništa komplicirati, ja ću fino lijepo da ja to sve skupa umutim. Znači postupak: jaje i šećer pjenasto umutiti, dodati sok od naranđe ili od ruma, zatim brašno. Stavljamo u tepsiju obloženu pek papirom i pečemo 7-8 minuta na 170 do 180 stepeni ovisno od vaše pečnice. Biskvit ne želimo da prepečemo, znači samo da malo dobije boje da bi nam ostao elastičan, da možemo lakše da rolamo naše rolnice. Počinjemo sa pripremom. Dok se biskvit peče, mi ćemo da pripremimo čokoladu u kojoj ćemo da namočimo naše rolnice, poslije čega ćemo naravno da ih valjamo u kokosu. Za to će nam biti potrebno 200 g čokolade za kuhanje, 1 velika kašika kakaa, 2 decilitra slatkog mlijeka i 150 g šećera. To ćemo sve da stavimo u jednu šerpu. I pustimo da se sve otopi. Sastojci su se rastopili. Sada ćemo samo da ostavimo sa strane, neka se prohladi, a mi prelazimo na premazivanje našeg biskvita i pravljenje malih rolnica. Biskvit je gotov, ohlađen je, jako je tanak i jako je elastičan. Sada ćemo biskvit da premažemo, ja sam ovdje koristila Nutellu. Vi možete bilo koji namaz, čokoladni namaz. Ako ne volite, onda možete naravno napraviti ganaš i premazati. Ja ovdje imam nekih 150 do 200 g malo rastopljene Nutelle. Nanijeću jako tanak sloj zato što kad budemo rezali trakice, kad budemo pravili rolnice, ne želim da to cijedi sa svih strana. Sada
ćemo naš biskit da prerežemo na 3, 4 ili 5, sve ovisno koliko vi želite da su vam velike rolnice. Ja ću, na primjer, evo, na 4 podjednake trake. Gotove su. Sada ću naše rolnice da ostavim sasvim kratko u frižider da se malo stegnu i zatim ih natapam u čokoladu i valjam u kokos. Treba će nam nekih 200 grama kokosovog brašna. Čokolada je se prohladila. Rolnice su se malo stegnule u frižideru. Sad nam samo slijedi da ih umočimo u čokoladu, zatim u kokos i to bi bilo to. Malo i ostavite, možda pola sata, čisto ono da upiju svu tu sočnost čokolade i naravno možete odmah da konzumirate. Moje kokos rolnice su gotove. Nadam se da vam je se svidio recept. Ako je, kliknite na jedan like. Naravno, i svi vi koji želite da pratite i dalje moj rad, pretplatite se, besplatno je. I još jedan savjet. Što se tiče čokolade, meni je ostalo još jako puno. Jer ova moja cjediljka stvarno kad potupim rolnicu iscijedi sve moguće što ne natapa previše, pa vi kad budete pravili možete smanjiti čokoladu, mlijeko, znači možete staviti 100 grama čokolade, 1 decilitar mlijeka i naravno količinu šećera prilagodite sebi. Još jednom hvala vam svima na gledanju. Ako vam je se svidio recept, kao što sam vam rekla, like, komentarišite da li ste isprobali, da li vam je se svidio, kako vam je ispao. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!